Ikipe ya Rayon Sports mu rwego rwo kwitegura shampiyona y'umupira w'amaguru y'igihugu y'u Rwanda irakomeza mu mpera z'iki cyumweru, aho iyi kipe ya Rayon Sports izaba ikina n'ikipe ya Bugesera FC yakoze imyitozo mu Nzove. Abanyamakuru begereye umukinnyi Sefu udaheruka guhamagarwa mu ikipe y'igihugu ndetse na Sabimana Aimable uri kuva mu mvune, baganira nabo, baganira n'umutoza Robertinho ndetse baganira na Wasiri, ababwira byinshi ku byerekeye uyu mukino ikipe ya Rayon Sports ifitanye na Bugesera ndetse banamubaza ku byisubikwa ry'umukino wa APR FC kuko ariyo yakabaye ikina na Rayon Sports mu mpera z'iki cyumweru. Duhere kuri Niyonzima Olivier Sefu. Muri rusange ikipe iri hamwe twiteguye match muri weekend neza. Ntabwo byoroshye, urumva iyo ukora imyitozo udakina match na urwego ntabwo ukomeza kuzamuka, ariko ufatiyeho urwego razamuka, ikipe ikagenda imenyerana, ariko ndakeka